Mantan sabayandı ki. Aha. Ve o anlarda bekliyor nokkalar. Araya sabahlarca. Aha. Hem müzikanı beğendi. Mantı müzikleri var. Onda doktor mantan otlar kolban alır. Otun bazı mantan diye. Aha. Ota zubu mantı. Kerabat bunda pada kelakar. Уже Александр Yıkılmak kadar da bunu. Ben Antep'e kadar kayıtlı kendine kayıtlı. Yutucu var. Necip kan? Necip. Madem bunlar. Bildim. Hayır,
bir de ülke. Ya. Bana gibi şey. Turun, sebentar. Ibu lihat kan lihat. Badut tak? Turun, ingat selama Ribuan kali di. Kau biasa kali di. Bu üçü tablından olur bu. Kalay işte. Rıa huybut. Melodis bolaga huybut, takay bu, sos put. Boroga jadi bakti kindir. Kaysenderge ya parmi pop malas tapala ustah. Kaysenderge narda. Ranalan. Jadi bakti sos tawa. Sini soham din bu rıhık levi bundan. Basta oldu. Oh. Gale horrible. Non ho niente da fantastico.
Здравствуйте. Здорово, Лора. Orada taskı. Evet. Barda taskı.
Sorgudugoy Ayhal Meşil Boluqdun ötük manı yolcuklarımı.
уосномого болбут, тойон мөрү, котон төңүлү, төрөппүт кыз каңатыттан атырбыт. Маялатта берт қара төрен өскен аспыт, төрүт сиргери. Куба кыл кылбари устар көллерде, кыталык кыл кынталжы күлүр кырдаларда. Ырас улах, сылас тыннах, сырдах эбет уналах. Үлехет үтүр жаннардах, берт уғын нәхилегер, клуб жете тәрілібіте сәтті 15 сыллах үбілуін үтү маны күнін белетир. Сырдыкка бұяр культура үлехте, жорок үммет үйерілек чағын сағылыр бұтын көмілләр. Көжүстәктик үлелебит, үтөкөн жоммутун. Кере эйге үлехеттерин. Культурнай сырдатар кийин себедисегдерин, директордарын. Төгінші 966 сыллаққа клуб себедисейнен үлелебит. Саха Республикатын үйерғаритин ветераны, Өлдөк нәхилеген бочотта қылықтағы Иерусалима Гаврилевна Бурцева. Иерусалима Бурцева. 1997-2012 сылларга айылгы сынялан кийин директора Саха Республикатын культуратын туйгуна Александра Андреевна Портнягина. Екідігінші 12 сылттан бүгінгі дері айылғы сынялан кин директорынан үлелі қамсы сылджары. Саха Республикатын культуратын туйгуна Лилия Лазаревна Бурцева. Егер бұғытта 90 тұстығын өсеті бүгінгі үйірілі қайтты 15 жылда үйбілейінен еті істейін әғірді мөрін дөргі болуын. Нәхилек олығыр культура үлесін сайынларыға. Бәйдерім сүнкен қылақтарын келдер сибет ұбастабылдан жомытығары бүгінгі үйірілі күнінен ететік істегінек әғірдәлі бейт. Олы қотуғар жол үйірі әресі жайдың, үліғатығар сипихи әрі тос қойдың. Әгені әғірдәлер Саха Республикатын культуратын туйгуна бір туғын нәхилеген бачоттақ олықтағы Николай Андросов көрсін 90 тұстығынан. Bir talas, bir arıya, kadınlar
Усалдан улуғын Солбүйер бағылыға Михаил Васильевич Борисов. Бағылай манчары атынан Саха Республикатын төрет көрінлерін сайынларар кейін директора, ил түмен депутата Геннадий Анатольевич Васильев. Усалдан улуғын культураға управляйтын начальнига Иннокентий Иннокентьевич Амосов. Усалдан улуғын культураға управлениятын информационной методической отделын себедисея, нехеле клубтарын профкомын председателя Марьяна Васильевна Бережнева. Усалдан улуғын бачотта қылықтығы. Берт улуғын нехелегін бачотта қылықтығы Иван Петрович Черкашин. Тыл барар кетехилер саңа клуб деді тұтуларығар сырдығынан сыжаян саңа кинге бет тақсыдығар сүнкен қылардың кіллер себет бәрт уғын нәхелегені бағылыға Юрий Николаевич Колодезниковқа.
Gününden günde bir de dulakların vastırıllah gıcıttır. Ondan bihige buraydaktır bud. Bu kadar kultura halatın ülehittere. Ehigini bu kadar gıtın bu bugünkü yürüyle gününden bihige nehilik bitiger kulturuna iterlitte terlivide hette 15 yılından nehilik jahaltatın onunla loktak sede deputatların tuz beyim apıttan idedik sinnek adilibin gömüller. Tın nehilik bitiger bu ağır balağantan hağalan bu gün bugünkü yılı onunla erge bibliotek bıdıgar, bu kulüpler bıdıgar deyip kurduk. Hüdda bak ki berin ilahti gülülen kamsan bihige nehilik bit içatların talanların arayan kinleri ken hoğda üptenellerger güç keme olan onlardan ülehit John'u hıncalanın teriyen bu biblioteka ağakulubura kinler bilgilerin kanata diye kurduk. Hüdda bak ki gülülen aspıda bu bugün manna kelbet mustubut urukku direktörde bit urukku sığına bitirenlere onda bilgin dağını bihige yürek öte ister görür artistler bit boldun tenehlik bit talanlar canlara bu kadar ehika bu bugünkü bu hatta 15 yıllık jubiley gün bu Hatta min tuh bahana lapun bu hatta 15 yıl manlık toşka aşağı takuttuk bollarga bağırın doğaya takı bu manna bihige bilebit 12 hukadlı manna hüddah küske bihinelik der kultura eggete ölüle 5 yıl dağına bu erkek kulüp tohtan bu avalinne bola haldan halbıda ondan başti 10 yıl bu ha Toğusılığı kulübü hoğuk bu zal budugar canı hınnetan canı bu hınnelanların teriyen üleden hansan gelip ondan 19 yıllardan kulübüt bu hana kulübüt arılan ja ülele hansı huduk boğastapıtnanı bu andı üddünen pandemiye gelen mehiden hospital onunca ulağan terehinler mandık arahına konsertler te o senet taha Tohtan halbıtlara bu başti 10 yılı tohtan halbı kurduk hanımı bu sep. Ondan bu bugünden de halan bu hatta 15 yıl bütün bıraktıktamı de bilgin arıca tohtar bu hayır gibi kurduk bu ırıvı taçan tohtar ahıldan manı kultura kindere bara ülelen hamsan ihtiracım bağına lapın onunla bu bugünkü günü ederim kurduk bihi nehilik biti higer atan atan da hekken nupulu bu nehilik bitiger bu günü toşka şota istem pintilere kurduk ağı kaynden ahika nuravun ahika nuk tugu bağırım bu ülülen kelbi iti jamutugar hegge bitiger bihi maqtanabı hüddahat bak Daput nehilik bit talanlar uçatırın, kinler talanların arayan bu kengege bilgilerden bola yöneldirger beylere bu kültüre öğretirden yalana hoğuli canlar bolların bihi bilebit, huwata baskı henne bollara perdisi bollara kinler öğretir anan kinler bu ütülerinden bihige nehilik bititten respublikaga uska bilder canlar taksıvıttıra kinlerge anan Hevesten maktına bud, ondan bu bilgin bu Nikolander Rosov kadda hudurlan jigi hitan taksıma bunun barı hüdda şittik kökü buluq taqat kini kudduk bu Nikolander Rosov Konstantin Slipsov Pyotr Hadonnikov kudduk bu bihi te onlar aradıttar kudduk bu respublika barata biler jonlara bihi nehilik bitten üyünen taksıvıttıra ondan bu kulüp tugar bu Liyalazirim naga bihi nehilik bit atıttan nehilik de haltatan atıttan hatta 15 yıl gınan hatta 15 yıla sertifikat tutarım ondan bu kalifika hatta hatta bana juga
кылларда хуруктаакпыт, аны бартын хаакпат небит. Оны тахынан бастан бөлүп бүгатын турuyum. Өтті дейін миссиялақпын, оны тахынан бұл бары бәтке өрі көте істебіт сұрақпыдан Дмитрий Викторович Амосов бихи бейбіт әмей манна хынаға көстәрчі түнді хуғатыды. Мен көстүйді хуғызя. Мома рақ момалығығар бағылық болбыта келе әмей бұл ағатта адырығын бұл ел азырымнаға клубқа. Акini дизелді ринеді, үтті көқтүрді. Қамсағын бұл тахары болыған. Кіне қаттан бұл рақтан әғатты етті, оны түгенен тұғанан димаутығар. Димаутығар, өлетігер, күтімінің ағырық қайын, әғатты етін үйдалып. Оныттан бұл бүгін бейге әхеқа манна бәлі құнық бұд, ол күдігі әхе бейғат үлілен қамсан ақты оңыр бұд кенегеғат манна хүріқтен еға манна бұл бейге мақтанықын бара бұл құлып бұд үләхеттерігер, бар үләхеттерігер ақты бұланы қомбиян манна Екатерина Макаровна хүрден атбақ үлені оңыран бұл типографияға қас бидді бұғуатын көлінерін қаян Берскатыгар, Бикапит, Jamutыгар, клуб үләхеттерер, оны әпітімді Екатерина Макаровнаға бейі мәхелек дәхтарына аттан истиматтал бұдын білдірі өйді. Екатерина Макаровна қамуя қиын атан көндата, және манна бұл юбилей тәрілдеқ бұл күн өттен ұлға алақ. Это олара бұл патан кені ұрқытта культура түгер манна бейіға әмді ғамбақ өлінің албық кейі онна бейіға манна чирі аңа күшкеме олалары біне манна кенігені әмия хүріқтіні деген манна оскула юбилейгер кәләріні дермен кәтәйім. Оны кенеға дұрғыйыны бұл жолы ғырқыны бағару. Сәйін мұнна бұл бүгінгі культура Эйгетигер сыгынна жымна бука барыгытыгар өстөтө гулягатта бу сыгынаттан таксан жыны хергени көрөн туран ылдабы тойбут ырыгыт күләби күгөт бу айбыт ырыгыт барата тыстыгынан эхиха мактанан макталлах болан эрген келергер багарабы. Та бука барыты жолу За особые трудовые заслуги и плодотворную деятельность почетным знаком почетный гражданин Берг-Усовского наследия награждается ветеран культуры Портнягина Александра Андреевна. Почетный гражданин Берг-Усовского наследия. Объявителя категории за особые трудовые заслуги и плодотворную деятельность почетным знаком почетный гражданин Берг-Усовского наследия награждается ветеран культуры Иванов Александр Петрович. Берг-Усовского негелеген почет тағылықтаға Иванов Александр Петрович. Почетным знаком почетный гражданин Берг-Усовского наследия награждается Захаров Гаврил Егорович. Гаврил Егорович Захаров.
эгарда болосон. Заклад в развитии культуры Бердо-Усовского наследия, активное участие в общественной и культурной жизни наследия, почетной грамотой главы муниципального образования Бердо-Усовский наслед награждается Андросов Василий Николаевич. Андросов Василий Николаевич. Почетной грамотой главы муниципального образования Бердо-Усовский наслед награждается Портнягина Надежда Васильевна. Почетной грамотой главы муниципального образования Бердо-Усовский наслед награждается Бурцева Саргалана Валерьевна. Почетной грамотой главы Бердо-Усовский наслед награждается Ялотская Роза Романовна. Благодарственное письмо главы муниципального образования Бердо-Усовский наслед вручается Тарской Любовь Валерьевне. За активную гражданскую позицию, значительный вклад в развитие культуры Бердо-Усовского наследия, благодарственным письмом главы муниципального образования Бердо-Усовский наслед награждается Рожина Светлана Ивановна, ветеран культуры. Рожина Светлана Ивановна. Манчара атынан Саха Республикасының төрүт көрүмнеринин сайыннары кийин директоргары, эл түмен депутатыгары Геннадий Анатольевич Васильевка. Үтөгүлден уастуулар бер угунун октоктуру үйүнгү үйрүлек тирәһин келбет гылжыттар бу 15 устата арасылы гөлләбет бу кийин бу культура кийине герләбет ветераннар эге бүгүн бу сотурдаатыра тутулган кийбет самус саңа клубка келеңет эге каракатыгар очутого бегет эрге клубка кештере болон о клубка эге үллән камнан аян тутан бу арасыларга эге үлягаттахма эге үлягат түмүгө билин көстөн колора берт уун жона эргете билеген республика кайбар муннугар республика ыт улустарыгар кая бар эгига бу мантан төрөттө жон серге бар эгига бастынна жетакны испатын болу онон эге түмүккөт эге түмүктүр күңөт киһэгет онон барыгытын бу манну лэби кымсабы жоңга эргега барыгытын эгетинем Саха Республикатын үлтүменин адыттан идеди исенник агадилибин күңүлдер. Бу сыйдага бете сыйдаг бевелеге берт уха былыр-былыргаттан бу мандатын беги барагай модун күстө аксыналар жон серге өскебит серем онон томин бейем туз бейем тонону билбек болобун 2009 бу нехелек ычаттырын комуян беги амбастан или негер зоноты баран бу ычат бастыгы спартига тиен куракта сүтпет о кенинтен онну гаян республикага тиен бастан бастыгы бу ычат бу төлбе бу нехелек ычатта тиен республика бастабыттыры кырдык таганы бу хиттен бу борттан бастың онна ычат төрөн таксарын онну билбедим онон да бу нехелек эги олус тимсүләкет олус үләкет Марна пидин кодок те хайстады болдун, культура болдун, веректехем болдун, спорт болдун, кайы бар көрүс, кайыскахи бастыңгыт. Онон тон бу культура ен билген бу келен көрдүбүт бу хамыз саңа
оргайгаттан бу биһиги президент Владимир Путин биһи регионнар бытын нәһилектер битигер культура олох сайды бар булуктактен эппит анаватите бу билин келен үли турар. Онан бу нәһилекте бу федеральный проектынан үле хамна сытылга турардан 500 дән юребит. Маннык проекттер биһиги республика бут бары улустаргар нәһилектерегер тутуллан биһиги сахан ота бебит Öybütünden hanavından beybi kultura buten ötçakute tiredi bihiги улахан жолбут унден кебеп болады. Ононтон бүгүн келеңе дейге көттүгүн мандатын биһиги бу билиңүлелер коллектив бу тыйна атыгыгынан оны таанан бу былыргы көпсүрүнөн ойнотулар. Ононтон бары билеген Аллах сайдан раз материал да бар. Билген бу тассыбыт сынады тассыбыт бары рыттар барын күйүттер таңастыра хаптара барыта шүгeye ondan bulduğuna manlık tahım sılttan isteyene bihin oluput tuqadiye oğa ondan bu manna baratın hegidini sanağıtın uğran jarıtına jonga ösüdegele heqa maqtal bolun ondan baratigar tusolaq qodugar jolu hogunu bagarayın biligin ottan bu ikke ustata bu ikke yılda can jaha qalımı bihigi bu olaq jaha ikke usta bihigin olaqputun tostu barıtta ondan bihiги bu doktor kenitten össödügül doktor nebine hanabının sahılan indikiter beşimi kayda üleli yapıtı seviyi olaqputugar kayda tuğulata pün seviyden elbeği bilgen birer ondan ton barıdın bir sahılan turamıd indikitin dağına barı ehegi norokut tuğur lüyekettenlerine ben onunla barıdır össö jollah bulun duruğay bulun bahi olurun. Благодарностью первого заместителя председателя Государственного собрания Ил-Тюмень Республики Саха-Якутия награждается Тарская Антонина Николаевна, художник-оформитель Берк-Усовского центра досуга АЛГ Усть-Алдамский улус. Первый заместитель председателя Государственного собрания Ил-Тюмень Александр Николаевич Журков. Заклад в развитии культуры Республики Саха-Якутия почетной грамотой Комитета по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Государственного собрания Ил-Тюмень Республики Саха-Якутия награждается Бурцева Лилия Лазаревна, директор Берк-Усовского центра досуга АЛГ, отличник культуры Республики Саха-Якутия. Почетной грамотой Постоянного комитета Государственного собрания Ил-Тюмень Республики Саха-Якутия награждается Барабанская Марфа Егоровна, технический работник Берк-Усовского центра досуга АЛГ. Благодарностью Комитета по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Государственного собрания Ил-Тюмень Республики Саха-Якутия награждается Бурнашова Евдокия Ивановна, ветеран труда, муниципальное образование Берк-Усовский центр Берк-Усовский наслед, Усть-Алдамский улус. Председатель Комитета Государственного собрания Ил-Тюмень Федосия Васильевна Габышева. Бурнашова Евдокия Ивановна, ветеран труда. Тыл барары Усалдан улуғыны бағылығын солбиячы Михаил Васильевич Борисовка. Түйманы күннен Берт уғын үләйет жона әргеті Уастыллах Юрий Николаевич Лия Лазаревна бүгін манна ыңырлан кәспет бейге өтік маны ветераннер бет ыңырлақ өдеттар. Әгені барғытын Усалдан улуға муниципалны район Ағабалга Алексей Васильевич адыттан
туз бәм аттыттан, улус общественнан аттан, бу бүгін бәр уғар культура тәрілтәді үлеләбеті 15 жылын бәр етер жора бұрағанығынан ететік істінеге ғадел бүгінлі. Тен бәге улус бұдығар тығынша 945 жыллаға bu 2-nji hülbe uluska kultura töretemide 15 жылын belete epet. Tabara bilerbe kurdu gede 5 жыллаға ulu kıyı bırahanın köşse bilgen televizyoniya bir eme nasyonalna aktuğar qarallah atanı qabıt kiyiniga oldu ulaqan kıyı ığı ıtıldan turar mürü ebe qos üregar. Ol ondan отдел terellen onna bu teriyer ülene ağlanlar elbek kasemet tığınçanan kihine munyanlar üyeren, kötön, uruydan, onkolan, toyuktan, ığıqtan belete öttereye. Hep o kenitten jay törden alta-altan bihige bu nehelekte bitiger ağır balğanlar türettenenler ülelerin kanlastарын teriyen kümbüğün adılı bu körebi kurduk jahanan şöydek üleli kamlı olurlar diyen tan hülbe hatta 15 yıla jinger bulurun ede hülbe bir yılga onattan bu pandemiyadan hevesten toqta kulturnay elbek kehilah terehenleri ülke bavullan bege 2019 yıldan oruğuna bu ürü kelen bu kulturalı diyete ülaga kipirin kenitten eti bilen Yuri Nikolaevich bileten abudun kurduk sana bu bert uğun jonugar hergetiger kırıhıvay cevot tutulduğun kenitten 2019 yılga sas kelbite yürüyüt. Beygi ulus kutugar besi yigar bastıkı yürüyü biledemite. Ondan olta cevot oq partileyenler toqtu dolanlar. Büyüngetten hağalanıptan eti osşot borunada der. Beygi mannaca aras nehle gere bu barak. Ulus Respublika tanınak terehenler, üldük tanınak terehenler ıtıldıkları anıgıt. Beygi Töte 4-15 yılanlara törelyen bu badak. Usaldan uluğugar bilgen surupka billerinden süstöt, olun qoğut, utuyan ösken oluran aspıda beletenerden. Onattan ol enine beyge bu kırcağıztır bud. Bәлері сақын ұрудың, түрет культуратың, фольклорын, тойығын, олын қотын, хим бір үлжәғін жәнкелінлер бейдилен, аластырынан, дейінен, отынан айтандар толыран кәлбіттері, онтан деді сұрупқа керерінен 4-5 жылдан ден болын. Онаттан мен бұл бүгін маннамыстан олар жанларға барғытыға ұраттан әме әғаддәуін тедеметі бұл үшгеккен жеға оққа bu cevap ot kirehnetten bir ulakan Yuri Nikolaevich Sedihide olar diyen bege bari bir kemge Российская академия народного хозяйства при президенте Российской Федерации Юрина Джипет оланна государственное муниципальное управление ол юринерге тынхим bir элбэх регионнар салаятчыларын арас эге үлептерин кытары теңге актыгын юринаган Колора бегеден кадar ол Министерство обороноттан, арас бизнес-обществоттан, арас колора министерстволарттан эмеджон үйренен колора кие имбир элбак кенегедер билсерден. Онуттан мандык амбастан Саха Республикадагар бу мандык культура жерлери тутууга бу сырдактан алгандай. Онуттан республикага кирен баран кайдагара бу программа амбастан Федеральная программа республика кәлбеден кәлеттен усалдан улуға онда қапсавыққа қалбыда. Онаттан Алексей Васильевичтах, Александр Николаевичтах, Өліхан барынар манна Юрий Николаевич Москва командировка вегді ғадиуттары. Юрий Николаевич онны бәйті білге веремет доғаттырын қытары әме Министерство культуры Российской Федерации білге веремет олаттардақ. Олар қытары кепсетен кәлбеден кәлеттен сразу вехенге министерствоттан усалдан улугар бу мандык кулуп жете тутууга программага кибелегена сага ергер анмандык программа үлели оен турулду. Онон оттон бу энди күстэх кепсетилеринен күстэх быгарыныларынан мандык жевот келен турар ден. Онон Юрий Николаевичке сивилде мактана каяр. Онтон бу мандык программалар эги республика вот раз нелектергер эме тутулларлар беге
улус потугар эме агайга хох беги федеральный проект булбакка республика инвест бюджеттен улус бәден программалардан эти арас фондаларга дагы керемет тутуллалар беги колора билген мандык жебит эме угун көп бөөлегер найкыга үчүгекке клуб жете турар бу хылга кирен барамат улуспут кингер өркете хилах төн мүрө атынан төн мүрө күлүмдөр атынан культура дворыга үлөгө тутулган эме хүрдак элбах терехиннер ытылдан хаганлар ген бу барта беге улуспут жонун хергетин культурадан хайдарыгар бир улакан төгү күз болар кардылар ген беге Алексей Васильевич который бу Иннокентьевич онна улус багалаган жылытын куултун халаяр Григорьевич Тимофеев кен бар бөлүтүн Владивосток кораттан көтөнкелдебет беге усалдан улуга атын тас кораттары онна тас дойдуларгыдыры сыгынныгыга тон уркухуллартан эме ана планахты үлеләнкелдебет о курдук тас дойдуларга Кытай Народный Республикадан Фуянден коратын кытары бу арас үрәк культура онна спорт кайсыкытыгар бирге үлеләһәммет беге томбой ме пандемия инне Кытай тылын ушталлара онна кенес күскә хайдан турар булган кенес тренерләре улуспутгар келән беге отчаттар будан үйрәтән жарыктан бар буттара беге ушталлар бут нуча тылын ушталы онна мастер дыгын тренерин ыдамат эме бир университеты ол коракка диен кинлер огларын үйрәттере җипет онны күрдек бу тас кораттардан Амурская область Ивановская коратын кытары тыгайстыдын вопростарга олара бу аспыт сайынна хүддә ыркан сайын аста оннан орунан качылды болдун иннек арас калгаларга болдун бирге үлеләһәммет кинлектен тастарамат бу жомотун качыбыты онна бу буквально аяқонуктагы иллер күн Приморский край Кировской районун кытары эме маныксы белән төртсенкелдебит бе маннаттан бастадан туран бу билинге үрдәх пандемия береметнен постковидный дагана иннек эмтенилер баллар бу Приморский крайга Кировской районга Эвеске союз сагаттан үчөйдек үлеләр каннан келбет санаторийлер баллар здравницалар баллар оннаттан бәйләре кинлер ите ууларынан тох бар ис ырыттан агалан бу ковид кенеттен эмтенәһиңе тие бардыгороттан Россия арас мунуктардан тиен онна эдереттен кыржагарлы жалдар эмтенеллер ден оннаттан беге ол дурубуя карстабын өттүтнән культура өттүтнән йөрәк кайыскатынан бу орыйону кытары эме буланнактык үлелекпет беге жомот эргебет эме онна келехтере барыктыра бәйләргә тохнактыра ген буларнан улуспут баһалга онлык Аллаһ уртак җанкерлебет беге Дальневосточный федеральный университетка улустан әдбах оғылар görенәләр билеген Дальневосточный федеральный округ хахайрин представительствота урут Хабаровскага барып булла билен Владивосток коракка бар оннан Ким Александрович Борисов үрдәк онна үчөйдик бегене барыбытын көрсәтен улус теңге үлләр кайыскаларга көмө боллар ген. Оннан бу атын улустар үрдәгеденлек Москвага онна бу Дальневостокка бар паспрестволарга хаҗаннар бу культура өттүнен жондоран тахаман таарары эме ыктары ыдаллар сака культурадан биленнерлер көрдөрөллөр. Оннан беге бәбет культурабыт әйгеден үләттере Хабаровская коракка барманлык ыта хаҗуттара ыгы онна Кытайга таксаннар бәбет жомот төрөт культурадан көрдөрөн кепиттер. Онан бу 2-нче сүрбе үсөлгө эме бир улахан терәһен ытылыкта Владивосток коракка сака түрсүдөн ака жонун ыгайын онтон усалдан улугун культурадан жона хергете ол ыгага тиен ыдыгайын белән эме төһәстебит. Онан беге улуспут бастын ансамбльлара, коллективтара барандан онна хаятар дагына кыттыны ылыктыра дигәнем. Ол егер бет угун хелегиттен тыныме делегация киреннәр жоннор барсаллар ниямет беге эренебит. Баргытыгар культура бу 45 жылда бет угун хелегер юбилейдәк тәрәгәннән өстәтүгөр ити истең әгәрде булдын. Диен турамбат бу Лия Лазаровнага улуспут багыга
агартя хуругун, оннотон мағар 4-5 сағынан онан бүгін 7-15 келен бардыр қойыла, әметтон бәйті материалны сігіншісі бағатан қаңатарына ғарден 7-15 келен сықтылар. Социально-экономическое развитие Усть-Алданского улуса, активную общественную деятельность и добросовестный труд благодарственным письмом главы муниципального района награждается Хлопкова Анна Николаевна, ветеран труда и цены. Доктор Иле Уанна, ветерана Анна Николаевна Хлопкова. Благодарственным письмом главы муниципального района Усть-Алданский улус-район награждается Хаврова Полина Романовна, ветеран труда и цены. Глава муниципального района Алексей Васильевич Федотов. Леона, сына ветерана Полина Романовна Хаврова, Умахан Нагарден. Памятный знак Республики Саха-Якутия, участник тушения лесных пожаров 2021 года, вручается Андросову Николаю Михайловичу. Глава Республики Саха-Якутия Айсан Сергеевич Николаев. Николай Андросов. За вклад в развитие культуры и искусства Республики Саха-Якутия наградить почетным знаком отличник культуры Республики Саха-Якутия Неустроеву Анну Николаевну, художественного руководителя Дырк-Усовского центра досуга АСД Усть-Алданский улус, министр культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Юрий Куприянов, Саха Республика культура Дыргына Анна Неустроева. За вклад в развитие культуры и искусства Республики Саха-Якутия наградить знаком за вклад в народное художественное творчество Республики Саха-Якутия Захарову Евдокию Филипповну, ветерана труда и цены. Берд-Усовский наслед Усть-Алданский улус. Евдокия Филипповна Захарова. Почетным знаком за вклад в народное художественное творчество Республики Саха-Якутия награждается Протопопова Елена Ивановна, ветеран труда и цены. Педагогтар тоқсын тізгіттерінің терсеғын үлеуіна сыны ветерана Елена Ивановна Протопопованы. Наградить почетным знаком за вклад в развитие народного художественного творчества Республики Саха-Якутия Портнягину Марию Семеновну, повара детского сада «Чуранчик», Усть-Алданский улус.
духовного развития Республики Саха-Якутия вручается Татариновой Иерусалиме Гавриевне, ветерану труда, почетному гражданину Альтевского наследа, Усть-Алданский улус. Министр культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Юрий Степанович Куприянов. Татаринова Иерусалима Гаврилевна. Наградалмыт ветераннары баргытын өстө түгүл жора күнүнен әгәделибит бу курутун бугордук эме бәгат түпсүләх бәгат үчө кылбыргытынан кетәре үтсәттәргә сөбә ама күз өйбүл була хаҗын япын багарауын онтети ветераннар тогымынна гына югыл баргордор кеме өйпү парта киреләргә такканлары бу мантан таваста удугына денер әттеләр. Волинаттан эйка барыкер өстөтүгөлөрдө. Онаттан ите сертификат улус жалтадан онна культурага управитель адаттан диелдерне. Бен керемет тон надир кергедеттен шоттагылан агалам берәрен онаттан деген көрдүк. Табары сителе атаңга ур. Тылбарар усалдан улугун культуратын начальнигар Иннокентьевич Амосовка. Сылдақ өйлеген бары олықтақтыра Юрий Николаевич өрсылдарға нәхілек культуратын сайдытығар, үлетігер қамнағығар, жон сәрге сынялыңын тәрейге, жон сәрге біліге, көрюге тартығытығар, үлене тәрейен ұғытығыға, өрсылдарға үлеләбет бары ветеран үләттері, күн бүгін үлелі қамсығыджар бары культура үләттерін бейріделәқтір бітін. Әйгіні барғытын өріләқ жұры күнгітнен нәйлекке культура ағар балағантан сағалан тәрілден үләтін сағалабыт әттон 5 жыллақ өріләқ үбілөйдәқ жұры күннен ұсалдан ұлығын культураға управлениятын бары үләттерін улус культуратын бары үләттерін профсоюғын атыттан тоз бәйім апыттан итетік істеннек әғделебін көңілі. Күрдік тағыны әтті 15 жылден әттаққа дөбім оғынан баран бұл ұғын сыллар ұсталарғар әтті 15 жылден сығылай бір кейі олығы ден сығыналы өт. Бұл жылдар ұсталарғар күрдік ол ағар балағантан сағалан бүгінгі маннық сыңа культура уарағайығар тие. Үгіз әлбәқ көліне жоннар бұл нәхілекке культура хайтығығар культура кейнінніңі үләлән қамсан нәхілек олықтақтырын жонын сәргетін ұтчатын бұл ұсырын сымайтернес күрдік ұстық көрін үләға ұғуян кенілер сатабылларын, кенілер таланларын, бұл бұрыстой түйірін үләхет жонларын, үрдік сенатағарын, жон иннігер, бейлерін таланларын көрдірір, оны сөпті өқтік көрін арыяр, күсті үләне ұйтан кәпік кетігер, басыдан тұрын, олық, ес сүрәк біттен, ейен, қойан, долғыян тұрынмын, мақталпын білдірібін, оннаттың бұл бүгінгі көліне үләлі жар, әдер, үләхеттер, салғы, әйге, үләлән кәлбет, үләғытен, нәйлекке, ұтылдан кәлбет, үләне, тағыман, намтаппаққа, өссі нұхайынларан, өссі анығы кәл үдді толыру, қатшылдыла, условия тәрілден, бұл материалнай база, доғырған, тұпсарылдан, саңардылдан, білеген, үләне қаннай тәргенліктіға, условия тәрілден, күджек, олғынан баран, Олықпот, укулата, балайынета, улариян истағанайы, жоны әргені кітті үлелер хүлдәқ, ұстығыран әр, оны ол дебеккеттен бейге бүгін көрдібіт ағалан етігер. Бары қайысқаға бұл сылдақ бөйліге ұрыт ұрқыттан, социальнай, сос қоталығылардан ағалан, бүгінгі көңмәділі культура қайысқатығар, балайыны күшкі үлелі қамсы хеджер, нәгілек,
нехилек жона эргете культура ытар үлетигер толору эргитче кыттыхар онна арас тахна күрөктехилерге котолойларга тиеннер үрдүк көрдөрүн бүгүн кинилер аттара ите аттан ардыбыт республика арас тахна үрдүк кайыскаларга кеңник иһиллер онон беги кен туттабыт бүгүн мен манна кен туттаат тепун багырыбын Клара Гаврилевна Федорован атын кене бу тыгырын библиотекара бүтүн Россия культуратын үтөлө бүлөһете үрдүк аты ыларысы тиспите ол мәнага болбатах бу нәһилек егер жоно эргене билиге көрүүгө угуйуу онна нәһилек историятын оңорон республика вебсайт кең историятыгар хөптөктүк киллерен улахан үле ытылдан келер ол антон элбах нәһилек еттен эдер суриячылар да болдун мелодисттар да болдун такатланнар вебсайт бу культура үлете хөптөктүк түмүлдөн ытылдан турурулдан бу манны булахан сетийлер баалар ден билетепин барын онон күн бүгүн үлелиһиджер эдер көлүнө үлэһиттар аттарыттан мен этепин багарыбын беги улуспут культурада кырдьык өддаах кең историялар өддаах улахан республика кең туунатыгар бээтин билдер көстөр месетин ылар диэн ол оноттон төһөн бербеккина алгы өссө тетимнээхтик өссө буанага улак иддеблигер эппеттиир жоңго хөптө условия терилден үле хамнас токтообакка алгы ытылдан барарыгар биһиги үлөне хамнаа териен ыта сатыакпыт уонноттон нәһилек жонугар херкетигер мактанабын бүгүнгү күн курдук бары түмсүлээхтик бары терээхинээхтик нәһилеккит улускут республикабыт ытар үлетигер хамнаагар кытыаккайын бирге болуоккайын бир сомоо болуоккайын уонна хамайгылаанная чөк куттаах дурубай сыл жакайын диэн этепин баарыбын бары дорубай болун жоллоох болун барыгытыгар өссө төбүл бу үйөрүлээх түгүннен ититигисинник агардемин этебин инник чемпионмун оттон датуун нээлеген коллегабытыгар айылга хынялан кийин директорыгар уонна кини коллективыгар маннык культура проментин адыттан ис жереңиз коонно агатта оругу ыялатын атыптарабы Ondan tümünden sonra örseller görülübet, bu nehile kulturasının hedi görülübet. Bugün ürdük aradanlar ılbık, barı ülekleri, örseller görülübet, bitiran ülekler bitin. Öşçe dövül, tuz bey mabıttan, onun ustağı kultura promentin atıttan, yağı delipin komune. Bayı olun. За заслуги в области культурного развития Улуса наградить знаком за вклад в развитие культуры Усть-Алданского Улуса Петрову Зою Дмитриевну, активного участника художественной самодеятельности Берд-Усовского наследия и Улуса. Петрова Зоя Дмитриевна. За вклад в развитие культуры Усть-Алданского Улуса Местникову Зою Платоновну, активного участника художественной самодеятельности Берд-Усовского наследия и Улуса. Зоя Платоновна Местникова. За заслуги в области культурного развития Улуса наградить знаком за вклад в развитие культуры Усть-Алданского Улуса Протопопову Галину Николаевну, ветерана культуры, активного участника художественной самодеятельности Берд-Усовского наследия и Усть-Алданского Улуса. Протопопова Галина Николаевна. Наградить знаком за вклад в развитие культуры Усть-Алданского
Алданского УВУСа Черкашина Василия Петровича, заместителя директора культурного центра Тоянмюры имени Василия Васильевича Никифорова Кюльмир, активного участника художественной самодеятельности Эрфуртского наследия и УВУСа. Черкашин Василий Петрович. Усалдың культуратын сәйкетігер келдербен қалаттары менен анал білейнен наградаланыстарға әғарды болаттым. Почетной грамотой Усть-Алданского управления культуры награждается Портнягина Ольга Александровна, повар Сырдатской средней общеобразовательной школы, активный участник художественной самодеятельности Берд-Усовского наследия. Почетной грамотой начальника Усть-Алданского управления культуры награждается Петухова Оксана Алексеевна, активный участник художественной самодеятельности Берд-Усовского наследия. Благодарственное письмо Усть-Алданского управления культуры вручается Охлопкову Ивану Гавриловичу, старшему кочегару Сырдатского участка жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха-Якутия, активному участнику художественной самодеятельности. Благодарственное письмо Усть-Алданского управления культуры вручается Соловьеву Александру Алексеевичу, активному участнику художественной самодеятельности Берд-Усовского наследия. Начальник управления культуры Иннокентьевич Амосов. Развитие культуры и искусства Республики Саха-Якутия грамотой Республиканского дома народного творчества и социальных технологий Республики Саха-Якутия награждается Барабанский Иннокентий Титович, глава крестьянского хозяйства. Республиканского дома народного творчества и социальных технологий награждается Лебедева Лидия Гаврилевна, заведующая ветеринарным участком села Сырдат. Лебедева Лидия Гаврилевна. Грамотой Республиканского дома народного творчества и социальных технологий награждается Москвитина Вера Егоровна, активный участник художественной самодеятельности. Грамотой Республиканского дома народного творчества награждается Петрова Марьяна Михайловна, педагог-тютер и учитель технологии Сырдатской средней общеобразовательной школы. Петрова Марьяна Михайловна. Кенедоғыттар, нағарадалар жамғытын доқтыны тіссенің көрсерін. Грамотой Республиканского дома народного творчества награждается Слепцов Федор Федорович, директор рекламного агентства МОС. Республиканского дома народного творчества вручается Ширяеву Егору Васильевичу, ветеринарному фельдшеру ветеринарного участка села Сырдат, активному участнику художественной самодеятельности. Ширяев Егор
творчества вручается Колодезниковой Дарье Даниловне, ветерану труда и сцены, активному участнику художественной самодеятельности. Благодарность Республиканского дома народного творчества и социальных технологий вручается Дорбуевой Екатерине Петровне, социальному работнику муниципального образования Берквусовский наслед. Дорбуева Екатерина Петровна. Развитию культуры и искусства, благодарность Республиканского дома народного творчества и социальных технологий Республики Саха-Якутия вручается Алексееву Петру Петровичу, активному участнику художественной самодеятельности Берк-Усовский наслед Улуцкий Алданский Улус и социальных технологий Республики Саха-Якутия Сергей Степанович Семенов. Ягодлерге тыл барар усалдын улугун культурага управлениятын информационной методической отделын себелисейгер. Нехилек клубтарын профкомын председательгер Марьяна Васильевна Бережневага. Лили судят коллективка, директор Лилия Лазаревна Бурсовага. 15 тыгынчалар сертификаты туттаран туран онда багарда суругу Анастасия Ивановна Самсонова атыттан бу Реском профсоюзда сахалык культурный республиканской комитеттарын председателин атыттан. Он гнятся на туттарабин кодиспите в ме коллективка, ме кара канбеда абдесурго. За вклад в развитие культуры и духовности в Якутии, за высокую гражданскую позицию, за активное участие в профсоюзной жизни отрасли, почетной грамотой Республиканского комитета профсоюза работников культуры Республики Саха-Якутия награждается Бурцев Василий Александрович, технический работник Берк-Усовского центра досуга АЕСГ. Благодарность председателя Республиканского комитета профсоюза работников культуры Республики Саха-Якутия вручается Слепцовой Кларе Федоровне, ветерану культуры, заслуженному работнику культуры Российской Федерации. Награданы Сутар Клара Федоровна Балта, Матрена Федоровна Тарская. Российской Федерации культуры Клара Федоровна Слепцова наградана Сутаровна. Благодарностью председателя Республиканского комитета профсоюза работников культуры Республики Саха-Якутия награждается Неустроев Прокопий Январович, аккомпаниатор Берк-Усовского центра досуга АЕСГ. Председатель Республиканского комитета профсоюза работников культуры Республики Саха-Якутия Анастасия Ивановна